Dame i gospodo, predstavnici medija, dobrodošli u Skupštinu opštine Topola. Najprve će mi se obratiti predsednik opštine gospodin Vladimir Radojković, a posle će i moj malenkost. Izvoli, predsjedniče. Hvala. Dragi saradnici, hvala što ste došli, ovim svojim činom ukazali podršku meni, našoj stranci, našoj opštini u ovom trenutku kojim ste sazvali konferenciju za novinare. Poštovani građani Topole, poštovani građani Srbije, podnosim neopozivu ostavku na mesto predsjednika opštine Topola. Tu ostavku podnosim kao lični čin odgovornog čoveka koji izuzetno poštuje i ceni rad državnih organa, daje im podršku i politiku Aleksandra Vučića koji je predsjednik naše stranke. Svestan sam da u ovom trenutku je moj ostanak na funkciji predsjednika opštine neodrživ dokle god se vodi istraga protiv moga brata. Ja se svog brata ne odričem, nas je ista majka Milica rodila i u tome problemi moje porodice i moji lični problemi ne bi trebalo da se odražavaju ni na našu opštinu, ni na našu stranku, ni na politiku koju vodimo i uspešno, koliko ja smatram i koje sam veran i odan i zbog koje ovo sve i radim. Sa ovim svojim činom želim da uspostavim jedan standard ovdje u opštini i u našoj stranci, da svako mora da podnese odgovornost, iako ja lično nemam odgovornost nikakvu za postupke svoga brata, protiv koga se vodi istraga, ne želim da se moje ime u negativnom kontekstu vezuje niti za moju stranku, niti za moju opštinu, niti za bilo koga drugog. To je moj lični problem koji ću sam rešavati kako znam i umem. Taj standard koji želim da postavim ovde, koji se u prošlosti nije odražavao jer je bilo i težih stvari koje su rađene ovde u opštini pa ljudi nisu podnosili ostavke, želim da se predstavim kao legalan predstavnik ove naše opštine i želim da zaštitim ugled svoje opštine i svoje stranke. Svako mora da podnese odgovornost, ni na koji način ne sme da naruši bilo kakvu ugled i ove naše opštine i naših građana. Ceo život sam radio pošteno svoj posao, dugo godina sam u državnim službama, gde god da sam radio imao sam uspehe, bio sam i manje uspešan u nekim poslovima, ali nikada nije došlo u pitanje moje poštenje, moj rad i nikada nijedna zloupotreba nije učinjena. U ovom trenutku, kada je težak trenutak za celu našu zemlju, naša zemlja je uvek u nekim turbulentnim trenucima, želim da kažem da ostajem svim srcem u svoju stranku i u svog predsjednika. Želim da kažem da svim srcem ostajem u svoju Topolu, u svoje građane i da sam im zahvalan na podršci koju su mi dali samim izborom na ovu funkciju, a koju nisam izneverio. Svako mora da podnosi svoj deo tereta, svako mora da nastavi da se bori za bolju i napredniju, uspešnu i Srbiju i Topolu. Mislim da ću ovim činom, pošto je već počelo da se politizuje da se moje ime vezuje u negativnom kontekstu i za stranku i za opštinu, da ću ovim činom učiniti i omogućiti i državnim organima da bez opterećenja što sam ja na funkciji rade svoj posao, da otkriju sve počinioce i da na taj način speru ljagu sa mene i sa moje porodice. Moj brat Miloš je sada samo moj brat i nije brat predsjednika opštine. I svi zlonamerni u Skupštini Republike Srbije, a i ovde u samoj opštini Topola koji su pokušali to da zloupotrebe, više nemaju taj argument. Ja ću se sa svojim teretom nositi, svako svoj krst neka nosi, a kao što je rekao naš Gospod, ko je bezgrešan, neka prvi baci kamen na mene. Hvala svima još jednom na saradnji, hvala mojim saradnicima. Mislim da smo lepo radili, 2 godine smo bili ovdje u prvom mandatu, u ovom drugom mandatu narod nam je dao poverenje. Savetujem da ostanu čvrsti, da ostanu dosledni politici napredne stranke i da vode ovu opštinu ka razvoju i ka prosperitetu. Hvala. Hvala.
Ja bi se u svoje lično ime i ime svih saradnika zahvalio gospodinu Vladi Radojkoviću na dosadašnjoj saradnji i na dosadašnjem stvarno iskrenom radu. Poželimo sve najbolje u daljem profesionalnoj karijeri, a on će naravno i nastaviti i kroz Skupštinu opštine kao odbornik da se bori za dobrobit naše opštine i naravno naše države. Samim tim želim da vas upoznam da će već sutra ujutru, znači 31. jula, krenuti ka svim odbornicima Skupštine opštine Topola, znači zahteve, odnosno poziv za vanrednu sednicu Skupštine opštine koja će se održati 1. avgusta, to je u četvrtak u 16 časova, kada ćemo izabrati novog predsjednika opštine i naravno kako to ide kada predsjednik podnese ostavku i novog zamjenika i kompletno opštinsko veće. Tako da nas taj posao očekuje u četvrtak i Skupština opštine će to završiti